لسر ریگریکرنا پیدایش درخستنا کنگره انکسی یا چاران زبر خودم هر یک میوان خو و دیمرای برپرس اوفیسا پیوندین گشتی شپیلا پیش روزا کرد ال سوریه مره با واکی راس بولتنا آرک تیوی ده سلاوریس برس فادی شروعات جه پیش وچون داویه و کما بحث کری کو ایرو میلیسن پیدا دو جاران ریگری للدرخستنا کنگره انکسی یا چاران کر تبیوی کی جی اندامن کنگره انکسی کنگره خال درخسته بله بارداش سلاف بارك تيبي وحمو بينرو وتماشوان نيجا وسلاف جبوي مهبانتا مع مستسارة براستي وقت ديار بيرو كونغرين جبان الاجتماع كردي چارمين باجارتا مشرو الهولا زانا دا كوي لمقابل او اسايش بسر بيادي واري بريد کنگر گرن نشتن کنگر اللي داكبه براستی جارای کمینا افکاری هانیتین کرن به 2017 دجی گاواو کنجمان اجتماعی کردی خواست کنگری خالدارخی نفس حاله اسایشه بسر قیادی و ریمدان انجمن اجتماعی کردی کو کنگری خالدارخی براستی اما که تشتکی متوقع بود دستی که دگاوا بری دروجا حوالا ناس نهان دامون داود وقت اندام اوفیساتی کلیه گشتیا شپیلا پیتروج کردی سوریا هم هروها اندام نمراتیا انجمن اجتماعی کردی حریما کردستانی گواری مدان در باسی کردستان سوری ببی او یک اندام کنگر بو اتشتکی متوقع بو و نتشتکی نیا وکسر ملتین کرد تباهی گو افتریانی هانیتی نکرن لبراستی جهه مخابلیه یعنی سیارتیا مزن اوه گو کسی اریترین دان انجمن اجتماعی کردی سوری هر هات سری واد امریکا گو اریت دا انجمن اجتماعی کردی کنگره خال داخل براستی دوی ام جوک ملت کردستان سوری ام اتهاجی خو براستی سر امریکا نگری ندن ایره با سیارتیا مزن اوه اب دبری کردی من کنترل آوردن او تنید کاری سینور تیجبا کریارا دادین گفتریاری حالی دایوان اونما دستی بکنش بر منتخب دزانین گاوا دستی که دیالوگا کردی دستی کر موقع انجمن اجتماعی کردی متخصص زمینه که آباد بگوان که امریکی وکو که هات راگاندن تا شوابوری جی علیانه کسی را گفت بکو دی کنگریانه کسی باوا که آرام و راحت دیوار درخستن لیر وکو ما بحث کری رگری لکنگریانه کسی هات کرن حلوست امریکا دی چی به دوی درباره ده براستی وقت امریکا وقت دولتك زلهيز وقت دولتك مظن جهاني دا الوستاويناك بنسبة سوريا قشتي نزلالا وبنسبة ما كرداجي حتى وكفي كيريكتها الوستازلا امريكا ندعا يعني امريكا بريانها وثيقتنا براما وبارتيا پیانه که دا حمزه کر دسپیکا دیالوگا کردی دا او وثیقه جگلک خلاقی کارتیک وکرنا اوفیسی انجمن اجتماعی کردی هروها دیا کرنا افکاسید زندانی دا هروها پارتی انجمن اجتماعی کردی و انجمن اجتماعی کردی کاری خوا برنگدگی اشتیانه بردوام بکن جبر بیه که امریکا بیدی وقتی خودی روی وثیقه ندر کرد و داری چعبه و ناکی افقا کریار هاتن کرن جبر بیه که از دبیجم دوی تجاره ام هیوی خود امریکا گری ندن امریکا براستی نهاتیه دوری جبوی پاراسنا ملتی کرد و مافی ملتی کرد بدیوانی هاتیه برجواندی خو مصالح خو دوری دا پیک بینی هروها امریکا ایرو پاراسنا و جبیره کنفتیره گرمتر پاراسنا کنگره انجمن اجتماعی کردی رجبر وی که از بیجم ایروش امریکا تی خواستن آرتی خوی انسانی و اخلاقی رابه گو حد اجوا سینو اجوا کریارا بدهی امریکا تنیت کاری ایرو سینورکی اجوا کریارا ربینه و افکریار داوی ورنج بو او تنی آریگیری پیادیا و قصدیا او تنید باوریا عمدت کاری سنگورتی جواره دیش برده یکی از بیجم وقت پارتی انجمن اجتماعی کردی جی وقت انجمن جی
براستی ئێمە باوەریێمەدا ئەس تجارانەکانم هێویە ئەمریکانە گرێبنش بۆی ئەمریکانە ڕۆژهێلاتە ناوی گشتی بەژی تجارانە خستیە پرسگرێکا چارەسەر بکەیتم وتم خوازێ تحکومێ پرسگرێکا بکێ بۆ گۆری بەرجەوەندی و مەساڵحێ ئەمریکا ژبەرگەیەکێ ئیرۆ گاڤە ئەمریکا ئەرێکردندا ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی گۆ کۆبلگرێ خوالداخێ ئەم مەسئولیەتاوەیە گۆ ئەف کەسێک و ڕێگرتن بەر کۆنگرێ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی ئەو تەنێ کارێوە محاسبە پێش بۆ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بڕاستی تو سڵتا و تێز و تو دەستگەهێ ئەمنینن گۆ سینۆرەکی جوارت دەینێ ئەم مەسئولیە ئەمریکایە ئەنسانی و ئەخلاقیە بۆ عالی ئەمریکی بەس تەنێت خوازەک و دەم دەرباس ببە هون وەکو ئەنە کەسێ لیستەیەک ji bin pêkirnên dirêj dermafê wende hatiye kirin ji revandin binçavkirin şewtandina nivîsgehên we îro rêgirî li darxistina kongreyê we jî hate kirin çi bijarde li pêş we hene û ta kengê dê Amerîka bêdeng bibîne li beramberî bin pêkirin ku dermafê we de tê kirin شخوا براستی چه کریارێک و دەرحەقی پارتیە ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی و ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی تێن کردن وەک دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی دکهێنێ ئەمریکا وەک مەدەستێکی ئاماجە کرد ئەمریکا بڕاستی نەجەدیە دەوێ مەسەلە تێدا کوڤا کریارە بسەکنێنێ وەختی ئەمریکا بڕاستی خۆستەبانەکاری بوو سپینۆرەکی ژوا کریارە دەینێ ژبەر vêyekê em dibêjin ev kiryarێک و tên kirin darî çavê Amerîka ê got deverê Kurdî dibin kontrola wê de ne ew tenê dikarî sînorekî ji wan êre deynê tevlî got ev tiştê îro hat kirin derheqê Encûmena Niştîmanî Kurdî de cihê merhetiyê bû xizmeta miletê me û doza miletê me Kurdistana Sûrî nekir lê em bi rastî tesîrek xweya mezin hebû ser کۆنگرێ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی و ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی ji ber got em tev dizanîn gelek xalê giring hebûn me dixwest em kongir de van xala guftûgo bikin yanî gelek tişt hebûn ew ti tenê kongir de dihat xwestin got em şîrove bikin ji ber vêyekê îro ewek em destnîşan bikin yanî gavan dibêjin îro kongirê Encûmena Niştîmanî Kurdî de 106 endam dikarî bûn wesîqa siyasî û bernancê nîzam daxilî guftûgo kirba em niha tê wê wateyê wê ji 106 heştê endam wê varişpelka wê guftûgo bike û erê bike yanî em bêjin em nebêjin tesîrek xwe ser Encûmena Niştîmanî Kurdî û kongirê wênakê hebû ji ber vêyekê yanî kongir pêwîst bû da ketibane ji bo endamê kongir bêhtir bûn got varişpelka guftûgo bike û mûnaqeşe bike û erê bike û yek ji van xalê giring ev diyaloga Kurdî got ev kesê ku me bi wan ê re danûstandin dikir îro rêgirî ber kongirê Encûmena Niştîmanî Kurdî girtin û neştin kongir darkevê ev yek ji xalê giring bû got kongir de hatibane guftûgo kirin ji ber vêyekê bi rastî tevlî got ev tiştê îro hatin kirin cihê merhetiyê bû xizmeta miletê me û doza miletê me Kurdistana Sûrî nake lê tesîreka xwe di baweriya me de tesîrek xweya mezin ser Encûmena Niştîmanî Kurdî hebû هەلوێستا مەزلوم عەبدێ یان jê qesedê çawa tê şirove kirin بڕاستی یعنی نه تەنێ رێگری ber کۆنگرê Encûmena Niştîmanî Kurdiyê çaremîn ev tenê kiriye yanî destpêka PYD bûyî desthilat ev kiryarê hanê berdewam in û wek Encûmena Niştîmanî Kurdî birastî gava diyaloga Kurdî destpê kir çi kiryarê bû çê dibûn digihandin ber destê berpirsê qesedê her wiha Amerîkana lê birastî heta weke vêkê dikêtî sînor ji va kiryara re nehatin danîn dixuyê yanî em dikarin di xala de bêjin ema berpirsê qesedê bi va kiryaran re ew nikarî sînorekî ji va re deyne kesê va kiryara dikin berpirsê qesedê mezlûm komanê nikarê sînorekî ji wan ê re deyne ew biryarê xwe ji dernedî distênin di va her du xala de em dikarin bêjin wilo tê xuya kir gelek spas ji bo Fadî Mirayê berpirsê Ofîsa Peywendiyên Giştî ya Şepêla Pêşaroja Kurd li Sûriyê li ser bejdarbûna te şiroveyên ku te danîne